Birinchiden bizga shunday xabar keldi bugun. Biz bunda Tatarlar shtabında Moskvada men yartı yıllık bir shu kişirdim. O'zim shunga ko'ra bek naq yuragime ağır oldum bu xabarni. Bizning aradan Rinat Ibragimov ketganini. Bugün bek aktualniy вопрос mında silashnilaydi. Shunga ko'ra meni de chaqirdilar, men iptash qizim bilan keldim. Menga silerge ağır Rinat Ibragimovni men 68-yılda birinchi topor ko'rdim. Biz yaşadık. U o'zining oilasi bilan Amerikadan kelgan выставкаga kelgan edi. No, birinchidan tiri jırlay turgan shunday Rinat Ibragimovni ko'ruv o'zi eskitkish narsa bo'lib chiqdi endi. O shunday g'odiy kishilar bilan сөйләшә bilan yilmayib. Men Rinat Ibragimov men jarishadi. Biz tip-tыңына qoldik. No, turmushdan nari ko'p topqir uchrashdik. Moskvaga ko'chib kelgach, Asadullayev yurtында татар milleti o'tkara turgan bütün мероприятияларга keladi. Shunday g'odiy, iri kishi tugul edi u. O'zining tavushin, o'zining emotsiyalarini bilagitaydi. Mana Najiba Ihsanova, Nayla Garayeva, artistlar, G'aliaskar Kamal teatrindagi veteranlar kelganda обязательно Rinat Ibragimovich bütün konsertga ul o'zi даже ayta turgan bo'lgan. Men kelimmi, kerakmi meni nomer, kerakmi jırlarga kerakmi? Jallamishi bolalar oldinda da bizning yoshligimiz ul Rinat Ibragimov. Biz yosh chog'anda, mana hozirgi kunda Lev Leshchenko, tigilar, bular, nelar deb biz mana ul bizning yoshligimizning Salovat Fathxettinov edi. Ul bit operada da jırladı. Многогранный талант и многогранная реализация своего таланта. Ринат Ибрагимов зор концертларда катнашайды. Не только Татарстанда, Москвада, Кремлевский дворец съездовда булама, бейремге багышланган концертларыма. Ул өзін өзі ішке қойып, мен бармын, мында ақша төлемейлер деп тұрмындыры. Бұшлы келіп пенсионерларға, ветеранларға жырлы, ондай нәрселерін де білем. Her bir kişinin yazmışı türlüçe bola. Şunday bir eğitim var. Senin артыңнан tükürseler, значит, sen onlardan olga gitkensin deyip. Onun ailesin söylevlerde buldu, türlü haller buldu. No, o uzun gül, достойный, şın Tatar iri. Tatar irilerinde yüzü koşu деп aytırdım men. Qarab turga şın Tatar kişisi mine, Tatarin каким должен быть. Mine şunday Ruslarının üstel kitabı bulgan, şunda yazılgan Tatarin, коренастый, чернобровый, сильный, физически здоровый. Mine Tatar milletinin bik яркий представители. Ул тәкәбір түгіл еді, ул ғады еді. Может, Аллах Тағала шулай тезген аны алып та кеткендір. Кішіліклі болған үшін, ғады болған үшін, ул ашық көңілі болу, өзіңі юғары қоймау, ул бик ауру берілі, ул бит талантлы кіші. Талантлы болса да, аның her bir kişi үшін, her bir мероприятие өткенде, вақытында жәлемеші ул келіп, Tatarlar bile çırışıp, Sabantoy'da, Moskva'da, konsertlarda çırış hesap, öz milletin şartlandıra turgan, özünün jılısın, isenligin, tavuşun bire turgan kişi. Ul bizden yaştaşımız, bizden yaşlığımız, onun jırları bile öttü. Rinat Ibragimov bayıdı. Rinat Ibragimov включить televizor deyip, mine biz şuşunday vakitte, yaş vaktinde şulay sıklanıp, onlar tigizlep, onun jırlagan jırlarını jırlap, bizim yaşlık şulay öttü. Qortayası da kelmiş ona göre. Men Alfiye Abzalov gitti, İlham Şakirov gitti. Men onu da alır bile bir retke koyar idim. Kır tavuşlu, 70'ten ötken kişi bulsa da o jırlaganda stenalar silkine. Şuna göre men onun ailesine teran koyguların ortaklaşam, sabilarına urunu jımakta bulsun. Allah Teala onları jide cennetinin işini açsın.
Мен шундай тиреклер тілер едім. Бүгін ең ауыр моменті аның халал жефетінің, бик ауыр моменті балаларының, мен өзім андай хасретini кешіргеш, менің жүрегім әрней, мен аның яқты істелген, өзім өлгенше Алла берса, біз сақларбыз деп ойлаймын Ринатның. Ғадилығы үшін, кішіліклі болған үшін, тәкәбір болмаған үшін, андай кішілер, андай артистлар біздің арада көп түгел. Артистлар концертта қатнашмас үшін, я қатнашыр үшін, шау-шу келіп, тауышланып, интернетларда, бизнес онлайнларда, мен аның турында только яқшы істелік сақларға тілім ерегімді. Очень трудно находить слова в такие трагические моменты, особенно когда уходят такие яркие личности, люди, которых можно назвать украшением татарского народа, которые придавали энергии жизни своими песнями, своим творчеством. Очень жаль, когда уходят такие люди. Я очень сочувствую его детям, его семье. Он останется для них самым дорогим человеком. Hürmetli milletteşler, bugün yine kaygılı haber geldi. Moskovda Rinat İbragimov Tatar halkının büyük jırtçısı, Müslüman tuğanımız vafat bulgan. Bu zor kaygı bizim halkımızga da, onun ailesine de, Tatar halkı için küp tırıştı. Ben onun jırlarında tınladım. Tataristan'ın vekilliğine kileydi. Cımakta uğruna bulsan, bu büyük ağır indi. Onarga 24 güne yaş bulgan. Merhumun ailesinin kaygısını ortaklaşabız. Ben Moskva Tatarlarının Туган тел оешмасының орынбасары Нурахмет Якубов болам. Я сегодня имела возможность посетить 3 татарских встречи. И на последней встрече я узнал, что сегодня очень тяжелый день для татарской музыкальной культуры. Ушел Ринат Ибрагим. Я не был с ним лично знаком никогда. Я видел его один раз на выступлении татарской группы почитателей татарской музыкальной культуры. Я не имею права говорить ничего, потому что я его лично не знал. Но мне многое про него рассказывала Лейла Халикова. Она тоже ушла. И она мне рассказывала, что они встречались с ним, когда была создана татарская музыкальная группа на территории детского мира. И Ринат пришел туда, когда вернулся из армии. И он очень хотел петь. И его судьба ему улыбнулась. Он это сделал. Я желаю ему остаться в памяти татарского народа. И я хотел бы, чтобы память о нем светлая осталась. Я благодарю татар земли, что мы будем его помнить. На нашем шоу песню «Мелодия» исполняет Ринат Ибрагимов. Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помня свет нежности твоей. Все как дым растаял, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть
мелодию любви. Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Соль прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Вдохновенному